DJ Zero. Malata o lelei ke pongpongine kainga ko kore ke u whatapu atu ki a hou eiki ka ma haa takilotu haa tai whanua whatapu atu ki he tonga ko toa pēk mo mamata mai ki tau polokalama ko ia o ku atu mau pē i he wike ko toa pē ko e whatu whanua fo ou pia mo piveni piukala pe me i tonga eiki o ku whatama pē ko lelei atu e tau polokalama ka tiki mo tolu he pongpongine ka tak pē pongpongine te mawhiwhinga atu pē ke tala noa le o pepe mo piveni ki tonga ko mo ilo i pefoki ku fa palpalema e networka pe me tonga ka ku ma finga pe ke homalere taha pe me heni ke o atu pe tala noa i hele o ko hinga ke lava o ongo le ia ki apina pa mo ka ta ke o sea te tau proklama ki he ngai kulupu pe mo ngai pe sikoia o ku mo mawinga ia ke sea te ki ai tau proklama ka toki ai pe ha paloparema pe mo toki o leo pe mo toki tohi mai pe ke fai hano wakai i pe mi heni pongpongini foki u fia ke tai lelei a piveni pikala ki tonga malo apito piveni fa hoko e tau ngā we pe mi tongana malo e fai fatongia pe a mo fefeha ke a tongana i he pongpong fo o koini Alo ki solo pe ku fa tai pe fo tapu o ku Fononi ko tonga o pe pa ko lo a pe kai na mi isiu pe la pe nga isiu o ko tonga ko fonwan o tu ko na ko nga pe ya te tau to klava fa fe la ve ki he me gom ta singa te ta
tā noa i hanga i tū ai sistemi, Koi. he wotui ko ngahi fua pēnu tau lava sio ki ai. He kai ke lava, he kai ke functionally system fabricare. O whalere aki ai whanua. Ko whamangi pe e lava pe he ta whinga te he ni ke ongo le le pe ta tala noa. Koi. O ko mahina pe ke motuane palema e netueka netueka whalokolo ai TCC. Ne te ke maafenga mari ke o aloko me ki tata blend DCL ke o fefe nau netueka. Kai o pape lava pe e ongo le pe ta po ta no ko Koia. A mon la apito e piven ko te ta whinga pe ke ta hoko at peta tala noa. Ko inga he koutui e ongo le rei pe, ko nuku ongo le rei mai pe le o ke lava vahe mo tau ka inga. Ko tau tala noa fuku inga ka ngahi polokalama kou ta whakahoko. Ko mea mo o nia ku ke kamata ho tala noa ki ai he ko taha ia o te fito o kuta tala noa mau pia i talo kamata e polokalama whatfonua fo ou. O kuta whamamafa he ngai mea kotoa pēka o kuta afoki mau pē o tuhu ki he sistemi. Ko inga he o kai foki fu mahu inga ke tau whetu kua ki holo ki he sino tangata koe, mo sino whakafofonga koe, mo sino taha koe. Ka ko uhinga he kapau e liririu e ngahi sino, kai tu umau pe sistemi, te tau kei whi ao pe mo ngahi mea lahi, pia ko hono o la e, ni ku asi pe he ngahi whetu kehe pe. Pia koe mea e koe ko ngai o ta kore ke ka inga he tau unau follow mai mo tau whanonga i he polokalapa. Ke nau whakaukau pe ke ngahi isiu e whai kia tala noa. Pe nau whakaukau loto pe whakawhehoko taki pe ngahi isiu ko ia. Ki he sistemi koe ku ke wha tala noa ki ai. He kou tui te nau mahino le rei pe. Ai whakaukau ko ia. Koe weekend whoki piveni o ku lahi au pito e ngahi isiu o whai kia e talanoa ku mapuna hake. Ko uloto pe ke ta ki talanoa mua ki ai. Ke o mai ko taha whoki ko whamanatu mau pe ke kāinga. Ko talanoa kone ku ta whakahauko ko ke whakafofonga i e ko iha hakulupu. Pe te ke whakafofonga i pure anga. Ko talanoa kone ku ta whakahauko ko mea pe ke whakafofonga i e koe ko ho viu pe a koe. A tau ataina pe ia a koe e anga ho wakai ki ngai mea koe ku hoko. Pe mo eta polokalama koe ni koe whatwhanua fo ou. Pea koe ai koe ngahi isiu koe hoko i tongana he ulo tongani. O atu pe ke whai hao ki tala noa ki ai. Anga ho wakai ki ai. Pea toki whihoko taki ai pe e koe ki he tau sistemi. Koe ngā ke lava ke mahino le rei ke kakai. Ka ki kamata me mua piveni ke ta sio ange ki he isiu koe ni koe hono tu uni ko ia ke taofi ke ona ke whakaauha pe ona ate ngawe aki ha mea lere o ku motua i he tau tahanima ke whakamahino ange pe koe hae tu uni ko ia ku o mai ko ia ko pe koe taofi ane hu atu me muri ha mea lere o ku toe motua ange tahanima pe koe taofi ha ane toe lere i tongana ha mea lere ku motua he tau tahanima. Maalopi veni. Malabi solo koe isiu whokea koe nā kukau pe mohe o wale lahi he hoko. O tawanga ki pe kapau koe lao trafiki ia. Ke ua te hu mai ha mea lere o ova hono tau motua he tau i tahani maa. O tawanga ki pe hono ta ofi ke toi hu mai. Hono kai ke whakangofua no impoti mai. Koe whai whakaukau koe ni whakaauha pe tau te ai. Koe whai whakaukau fo ou ia. Ke whanongoi. Koe iau iroi teu ke o whanongoi i hau mongo. Whanua. Kau fo ou kia te au. Kau hange whakau whatara noa solo. Nai tau lahi whoki e ta whetakai mai he ta porokala mamoi pe mai koe pureanga koe ni hoku nau langa.
na ulanga no to le fonua ta mo whakatokanga foki ke hang ke whangaranga tau iwi na iai foki ai whakamalanga i he budget deficit ko tau ko si ai whawhonga tonga tapu uloa ki oku impractical unrealistic pe oku tai whakapoto ke tau whakakau i he taimi na e maui ai pasino lere whangapulu nani whatata ke whamapulu ka pau taimi na e sino lere ai na tāna ki he pure anga ai rita hua kau te au ono noa ke tau kotope he taimi na lele ai ai moi lele ai mohu ko ne sai Pagone whakamalanga nei pehe. O whakavare ke tau whakakau te tau tatau e hua kau o lahi ange he taimi konge ai. Pea tutue whangapulu. He kone nei iku ki ai e patse te tau kōsi. Ko hinga whoka e kuri leite mea koe ni e solo. Koe mea koe nu whai ai longolongo a o koe fua pe ia foi system. Ai ko whenga koe ka pau he kai ke tau lava whakatonton aki. Ai atamai le rei he platform o ku mama. Ke uhinga le lei. Koe mea penia te inu he kakai. Koe pachet whake tau kōsi. Na e whakaahoware hono whakahu mai. Koe revenue e tānaki. O te au fitu noa miliona ia. Ka koe anga mahe ni koe te kei ke tō e COVID. Moi whakangata COVID, moi lockdown e COVID. Pea mate moi whanki businessi taki mamata. Pea toi si pe moi treiti. Ku whakahoko mahe patseti au. Amanake pure anga. Te nau tānaki mai na tolu. Ai te au fitu noa. Ka koe anga mahe ni. Ai te au ano noa miliona. Ai koe whakatātā ia. He oku whakavare ke tau whakaukau me whangapulu ta taupe. Ai koe tōlahi ta taupe population. Ko lahi ange hua kau ia o amanaki ke ta tau. He taimi oku tutu e ai whangapulu. Koe uhinga ia rewa ai mōvu koe ni kau hanga whata noa solo. Koe mea ko toa pe me he kamata anga tau kosi. Ko so kau hanga o whatata. Kamata anga koe tau kosi. Na panga tasin te valua. Ki he aina os holo me panga e wa. Ki he rita. Koe ahoni os whaaki ke panga e tolu. Pea ku hiki. Koe pachet koe nu whakanganga mai te tau ni. Kai ngata he ne toi lahi ange. Pea au toi deficiti pe. Pea au toi whakanganga ke tuhau o toi maalunga. He koe mea pe au whanatula solo. Kua pau, ka pau tutu e whangapulu, ka tau amanaki kia rita hua kau te lahi ange. Mau kau me toto no tatau mai. Ai ko kuhinga he whatanoa ke ngahi move koe ni. O whailonga desperate, whailonga koe hange ha tau whaa. Koe tau aki koe tangatawa. Koe kala hako whaa ke ka pui pa meu. Koe halu ka toa beki lalo. Ai koe mau fukia koe ai lere ngā ue. Kai ke iaha system ke whalere ai. Ai ulau koe lau koe a Mahatma Gandhi. Taha ngahi anga halai fitu. Koe politics
without principles. He koe te tau structure systemi o whatatau kia whahinga. Ai koe principle po ka whahinga visone. Whahinga te whitoi tui. Hange koe whatata koe ki he toka te rine whate mukalati. O kunehanga o mai ngahi nau wene o tari ui accountability. Nau atakitua transparency. Ai ko kunga ngai mepe ke aha te whitoi. Koe lere koe pureanga koe ni koe nau hu mai pe koe mai o fotu e nau pureanga. Pa nau fotu e nau visone. Ke mana tui ko haka nau visone solo. Nei, koe visone fuki nei taramai ki mua koe tokoni e masiva. Pea ona teri e kina hata. Ke ka kuhenga ke pureanga koe nei tau kumai koe. Na nau hu mai pe tamai koe mau visone. Oh, yeah, pureanga Koe tanwala. Tanuhala. Koe visone ngani na nau hau mo ia koe tamai koe nau koe tanuhala. Tanuhala ke... Ka kuhenga fuk solo he koe ka. Ka fuk solo kutai ko ha. Koe tanuhala koe ko ha visone ia. Koe tanuhala koe ngā ua ia activities ia ke whai. Koe visone ulau ge toi palo vea pe ka pai ka iaha visone. People perish. Ai lai kakai. Koe kuinga o koe misplace. Koe toka te rine ke ne tataki aki. Ai a koe kusio e solo. Ke kakai. Mo amanaki. Pea ko osi maubenga hi whamatala. Ka ko tuku pe he unfold mai pe. Koe whamatala ko mau. Kamata pe koe asi ulai a haulu aki. Ua to tuhau i. Na whakangatangata pe tuhau he. Kakai ko koe na ova nau inkami he. Taman o po taman o ni mafia. Koe whamatala ko mak me ka ngawe he patseti he. He ahau ni e tuhau ua au ke tola tā. Ai koe whainga nau ia, koe desperations koe ni o kousio. Ka koe uhi kātoa pe koe system. Koe, e pipeni koe, koe atu moa ki whehui koe ni ki he, whehui whakapatono mai ki he systemi. Ka koe, ka ki moa koe ke mea, koe ngā whok he ku ta wha ampe whok he ngai polokalama, ke lere polokalama, ke ua na o wha ata ape whok e whehui ki he kakai, ke nau whehui mai, ke ngā ka tau whanonga whakata. Ka e taim tau kore pe ke kai ngā, ke oua ai whehui ke ne hanga fusi e polokalama ma o me isi uko, whai ke taranoa. Ka e tuku pe ke o atu pe whehui, ka e ke toki sio pe ke ai, ka pau ke whakaukau ka ngai whehui o atu, ku kai ke whelave, i pe tamai pe ke tuwang pe ta wha aki, ka ta hokot pe e ta taranoa tau. Ko e whehui e ni, ki he systemi, ko o pe mai e whehui ko e ni, ko i ai nai halao, ko ke kamata ngā ue ki ai, ke whakahu ki wharearea, ke lava o ririu aki ai sistemi ko ia o kuta whaatalanoa ki ai sistemi o palparema kuai nai halao ko whahanga au ki ai ke ririu aki ai sistemi ai ko konga ulaki e whihui ko konga rewa hao no wā ku tala mai rewa ko sistemi rewa ko te tau ririu ki ai e uia ko sistemi ko piveni system pe ko water system. Koe whailonga whukia koe kai ke māmai tau whakaukau ke tau lava o sio he le volo koe talanoa koe uhenga whuki whatalanoa tu solo ke tau talanoa i siu whakalelei ke tau sistemi i he māma ka pau ai koe uhenga whuki ni
ke tau tala noa i. Pakapau lewa kuai a te whakaukau maulunga. Pa te hau o mai e te whakaukau. Kau kai koha whakakaukau ia tau tolo pele pela. Ai manuki. Kai koha lau maali e ia o whaamu e ta polo kalama. Ke tuelo ai. He koe uhinga e kurea aku e mea koe ni e solo. He koe talatu. Koe varepe, o ku mohepe, o whakakaukau e ahagepe, ko whehokotake u kongkonga o lere. Pe, ko hau hakakai kehe. Kai ki tau ina topo koe hau mei whe. O tala mai, mo ngau e aki fumea lere koe. Ke mo whanonga ai. Ta e tai ai hatau ilo i ke nau e mea lere koe ia. Kai ke o saipe tuang pe foi mahino pe ai whakawhihu ia koe nao whai ake lau maria koe ke la whanua. He kono uinga. Ka koe kuku eke atu koe whai lao koe ono. Te whoke taua o whakaiki ke whai lao e ono. Koe whai lao e ono tene lava o solova hangahi mea lahi i sistemi koni kuta talanoa ki ai. Iyo. Koe whai lao e ono, koe taha peia, koe ngahi mea tene lava solova. Ai ngahi tisio o tau whetaulaki mo ia. Te uki whakalawe pe ki ai te uhinga lili. He wei taha e ngahi lao e ono. Kono waheua ai whatongia o e atenseniare. O fotu e ongo sino e ua o wui koe atenseniare. Mo e public prosecutor. Ke kono inga he koe atenseniare he ahoni o ku toi public prosecutor pe. Sai. Ka koe whatongia o fotu he konistu tone ke atenseniare. Koe whare ia o e pure anga. Whare whakalao ia pure anga. Sai. Kakapau toi public prosecutor pe. Ke ni whare pe pure anga pakapau e whaha. Tau pe a whainga hopu. Ko ia pe toi koe whai whatongia ko ia i ngahi whanua māma. Pe toi whate muka alati angi. O ku kehe o whai whatongia. Ko ia. Ai koe taha ia ngahi lao. No ka pate ke whatonga koe ngahi hopo koe o ku lawe ai kau ma whai. Koe tuai pe hihiki ake li e whai tiki te whia ki tua. Ka koe whatongia ia koe atenseniare. O ke pe kuhinga lere. Ka primatio mau pe. Ai ngau ke tau ni a ke whai ke tau po lawe. O ko whampe solo. You know the alternative or the opposite. Koe tau whakalongolongo. Koe mea eka. Koe ia. Tu nafi. Koe ngā ke wato oe. Ka koe ha tau whakauto uta. Ki he ka hau. O tau whakaheka e tau whanau gai mo nau. Mo tau whanga mo puna mo nau hako. Mana tui koe mo uiu whono no ia. Pea gai pe court even purpose ai taha koe toa pe. O koutui koe ngawe koe solo kou lava whai koe ke lava kātoa he kakai o whai. O koe ngawe kou lava e hataha koe ke lava e a whai. But individually o wai peo tau ngahi ngawha whatongia. Ai mahu inga ke tau hanga appreciate whakakaukau. Koe. Eke, hoko atu taua E hoko atu mua biven he tataki no fo peko he sale te misi ni. Ai aku o te ek fo ke u whanongo i he whakaukau. Ai a rewa ko uhinga koe ko tapu ai hua te mea lere mo tu ata tahani maka ko uhinga ko no ta ofi ke ua toe
te ngā ue aki hanga hi mea lere e te motuange i he tau e tahani mā. Ke lere holo he halapure anga i tongana. Ai au ku o whehui mai e taha heni. Ka paurewa e ta ofi e umea lere pehe. Ai e te foke kakaia o he kasari o te toho au kawha hosti. Kuku ka mamafa e mamafa foke ai umea lere a koko tau tahani ma pe. Ko ia. Ko o konga e wa uruaki o ta ofi. O ta ofi i wafu. Ha toi uta mai pe toi hu mai ha mea lere uta pasesi. O wano tau motua e tau tahani ma. Koi. Ko foi mea pe ko o no moro pa ko ke o fea pe. Koi. Ko foi mea ko o kunehanga alame te ringa ta ko toa. Ko hono whaka mo uai ai pe panga tahafi. Ka mau koe he ahoni. Ka mau koe he hala ko mea lere uta pase se o vai tai tahani ma mo panga tahafi ia. Oh, ia. Pea koe whamatala ko mai. Pea e puke mea lere whakaauka. O taimia ko ho e o ku ai nu hake ko lau ko desperation ia. He kai ke tui solo o te ton pe ke ma popu pe ai whakau e kakai. O kai ke tui ko fu pe ko pe malu na mo whanau mai pe tanpo e ai wafu o no muka tanpo e wafu ui tanpo e wafu o fe. Ko kawen mo hala whakawakawa e lere mei fe. Ko malu hawa tene whakawakawa tolu i tongani, tolu i wawa o mado uai i hapai. Koi. O solo. O ku whamanga pēa tamai lere e kakai. O ku marea ka pēa ko tau tū maria e tau tōri e pa. Toko ni lahi pēa o whai u mea koe ni. Kako mea koe ke nahanga whatoka ngai. Koi. Koe mea ko tō pēa o ku hiki. Pēa o kai ke uhinga lere. Kake ka pau te lere ta eleta. Ko lere haku pēme mai re taha ki wafu. Koe ki fo i kai he mana tui ke aho re tau ni mangi au. Ko kake lere haku ki longo aho taha whasi taha se. Koe whehu i koe ki a tau tolu. Koe hai uhinga. Hai tau mua. Hange koe soke mea koe ni solo. Nai tok mau mai ri poti. Uhinga u tano whalahi pua ni ke tau sio ke impeki ke impeki. Valere whanua. Kau kai ke maa popo sistemi Moi check and balance. Nai mau mai ri poti. Ai kovana panke pure. Koe tō lalo whapaanga taun tēni. Lai taha inu hoko i whanuani. Koe oku whakanatula pe solo ke tau sio. Oku totonu ke whakapoto angi a e tau whakamore. I he tuunga whakaekonomika o e ahoni mo e au fia whakapolitikare he ngau e COVID. Whakaeno au fia whaekonomika he ngau e COVID. He utege ke lava hataha ia politiki. Pe e kria foi konga au ko ia afe. Mea peu ilo, he ka i lava ia kria, ai ko whaitau, me tau kosi ke tau, me i lava kene tau eua, poko mea ko ilo, he foi tau eua, utege ke o maha whainga indication ia kiria. Koi. Ka koe whaunga nei toton ke mitigate a ki ke ua te tau wau ke tunga koe ni. Ko ono whakasi isi e tau whakamore. Whakasi isi e tau whie mau. Tau to'o mai pe necessity ka tau lava. O tai mea i kai o rewa ko kiria fukonga ao. Kai aha taha kulotonga toha matangi kai tuu ia langa ngā ue.
que to matagia ka to hato no po ba na kita igalo. Tama ya. O langa ngau. O algo fai lo ga yo wai me mau ya tamai. Koe. Piveni ko tui mahalo koe oku mahino ai konga koe ni ku fai ke ai talanoa ki he mea lere. Ka koe tau mua fokia oku ta whenga he polokalama ke o atu penga hi mea ku hoko pe moeanga ai wakai ki ai pe moe whakawhelawe i ki sistemi ke mamata ke ha tau ka inga pe na whakaukau ki ai he koe wheitu uni o kai koe polokalama pe ni e whai ai talanoa ka koe ngā ke nau talanoa he māma ha whainga tau discuss he māma o ai tuku inga he isi upe he ke takitaha nofo pe ka kai o ngulu pe ke o mai ke tau talanoa ki ai oku te ai mo hau tānaki mai he konga ko ia o ngā hi mea lere ki mua ke ta talanoa ke ha isi ue taha oku lotonga talanoa i he kāinga Malo ko malala ki konga. Koi. Ke la ko bai penga isio ke kareni me. He ko mahuinga pe fo ke tau ta no he isio he ko me ko mahino mo mama ke kai. Pata tok se ka ke ia ipe mo ta tala no ipe sistem mo alo ipe. Ke ta no ipe ke sistem mo. Koe isiu fukaini e taha ni o ku talanoa i lahi a honi koe isiu koe ai a tutu uni e whafafonga tonga tapu uloa ki se au si pohiva ke ne mawahe me he koa tim. Na e whamahino pe whoke se au sia o kui kai koha ne mawahe me he patoa pe koe visone koe ne mawahe me he koa tim pe koe poate pūre koe unau whakahoko koe no whakalere ai patoa. Ka koe tutu uni koe ni kone whakahoko kune o stala pe na u whanonga hono whawhihu ia i he leti o kere ko hinga ko harewa me hoko atu ki ai pe na ne whakamatala rewa o toki whai ne whakataha ana mo kai i he whiawhini a po ke toki whai tutu uni kakai ki he kahau ka ke whaiange hao wakai ki ai ki he tuunga ko ilope ko whaalahi ko whaahanga eke atu ka koe ai tuunga koe o pātoa. Ka ko uhinga peia ke o mai ange ha o wakai ki ai. Wanga ho sio, ko inga he koe, o hange e ta whakawhelawe i ke sistemi, ko whakawhelawe e to aguia, ai ngā hi talanoa politikare ki he whiri ko ni he wafe ua tahai novema. He koe mea mahu inga ia o tau hanga tu ki ai, ko no whiri, ho tau kautaki, ke na huki whare area. Koe ha honga ho wakai ki ai. Koe, mahu inga o bito pe solo. He hange ko whakarea. Pe o ke patoa, pe o kai ke patoa. Koe. Ka ko no whakalere whanua ke fuwaka pe tahu tau he kai. Koe. Pe a ka ngoto fuwaka. Koe ke whiri ai mere moe ke mere pe patoa, to mere mo pe kau tai patoa. Tau tau ka atoa. Pe mahu inga e rewa ai e tau tala noa whakaluku fua. Ai ka kai e whanua pe o ke patoa pe o e patoa. Koe. Ka koe ka ko hana mo ni e solo foki pe au ia ke sistemi. Koe. Foki pe au ke sistemi o no ai foi sistemi composition o whare area. Koe. He koe taha pe nia o e ngahi fua. Ka pau te tau nofo whakakaukau le rei ki ai. Koe isiu na longoa pe tala noa ai isiu whatau hosi. Whatau hosi koe horse trading he whonga composition koe whare. Kau hanga mua ki whakafoki ange ke mea koe kou nau pehe, nai whakahike heka ki tau tolu. Nai whakahike heka ki tau tolu. He liriu e wanoho fulu ki he sistemi, nai kai ke talanga he mama.
He koe sistem koe nai tālanga ina o mai he report ai tui pere hake. Apa utau koe foi paprika knowledge ngia, Koe. Na o mai mo whakatu ke whakaheke heka kia i diriu, he nai whina ngalo e ne awhio. Pea taki ai e tui pere hake, hono savea i he kakai whakalukufua. Ke nau tala noa, ai anga e nau whakaukau, ki he fo i diriu whapiti kare ke tau whakaheke heka kia he wana honfuru. Mea pango, nei kai koe foi me ai nei tala noa ai. Koe foi sistem koe ni, hono vahe taha fitu. Ai whanuan. Koe. Pea, whakangata ai whiri i hoto constituency. Koe. Pea koe motivi koe nai prevail he aho koe ia. Koe uhi he koe taimifo koe ni e solo ne pehene anga. Ko uhinga pe tānoa i mai ki historia. Ke uhinga le vai e tau articulation. Koe taimi koe ni nai hua mai pea akirisi mo ene visone ke kau ai kakai pe tariui me kau whafofonga me kau taki ke kakai pe kau e kakai hona nai hu mai valfitu nai hu manisi mai na ne mau e foi mui mai a nai fika tolu mai file tonga tapu pe ne malanga iai pe ne ngawe iai e ne visone o si pe floi toi fale area e taha makape fika agirisi o ne dominate eia Ai whiri. Ai whiri. Pena ai koe lere mai ahi wa ngō fulu o osi mo e whalala e kakai a gākis. Sai. Kile tango e nai whai di riu, koe taha o e whakakaukau ke beteki ko ni. He koe ngā nega ke tālanga i e nia he kakai. Koe whakakaukau e pure anga lolotonga e aho koe ia. Ke whakawaiwai ai momeni ko ni ai ngo kui ko patoa he aho ni koe ko no vahe pena hanga rewa o whakakaukau ko me ne tala ko kolo motuago kolo eiki o uyo ko kolo eiki ke nau whakatoke a kris ko retaliate na kris ke foi merda One fotu lewa patoa ke oua e movete fili. Ka ne hanga pai nau tolu. Pai ni e foi taha fitu. E foi toka te rine te fitoi tuifa te mokalaki. Sai. Nako uhinga ia. Nako esensia mo erito ai patoa. Koe uhinga ke lava ai kau whafonga e ka kai o tū whakata. Ka oa mo vete ta hau pe ia patok. He kono monina o si lave mea koe ni solo. Neongo koe whare o kulanga ke piliki. Ka koe whotunga piliki koe ko hawhare. Mga tunga whakaukau koe hei kai te tau aluatu ka au taha ki loto. Nai mei whakau wha pe. Ka pauna koe tau ola tau tahau to whiri. Ka os tamtamut mai whake foi toko hiwa. Ne o kai ka e solo whaampehi ka ke to'o. O pehe o whaha loto ke toko hiwa. Ko sio ki system. Os tamut mai foi toko hiwa i loto. E ngai whanua ko toa whaha civilise. Mo maui ekonomika. O kai geha foi foi challenge pehen ia. O tau mai foi toko hiwa ia. Toko tau humo vete atu, koe foi toko tahafitu. Hau koe whai ngofua, no whakalava toko hiwa. Ki he majority. So koe foi challenge ia na tau whitakai mai mo ia. Uhinga re vai no whate patoa. Wai whoke re volo e ua solo. Ko whakatala noa koe ni ke ta whok ke ta hau ke ta hanga o whakauhinga i aki ai mea hoko he patoa he ahoni. Ka ewa te tau re-equipe e ta outlook. Wai whai re volo e ua
e tari ui ke kakai he whatanga I mea goni koko. Pea confuse ai anga taranoa. Koe re volo whaka constituency mo re volo whaka lukfua. Koi. Pena highlight he ta programa ki mua. Hau ene afio anai au tō wholofola mai he re volo whaka lukfua. Koi. Kai nofo e kau whakafofonga ia o tā noa mai he re volo whakawahenga. Wahenga. Kai ke na te whetau la kita. Mona. Tai. Confuse le vai kakai ia. I he taimu nau tala no ai. Koe loto ai wahenga, mo loto ai kakai. Ai whai foi confuse ia ai. Koe tahe mālohinga o akilisi. Ke ne hanga whatatahai. Ai foi whaunga whapolitikare koe ake ue mo vete. Nei kai nofo akilisi a tokanga ke ngai fie mau wha wahenga. Nei nofo ia tokanga ke fie mau whakaluku fua a sistemi. Tu peka ki tā noa I pehe ko tu pe uhinga le leipe. Taha ngahi I te stoi ka veinga na ne whaarea aki. Hei kai ke malawa ke tau fufulu e vai ke maa he mui vai. Koi. Koe whaunga whakapoto ke fufulu me matawai, ke maa e matawai. Sai. Kono veteki kono whaka constituency, pe taktaha o mai le vai ia, mo ngahi whe mau me ngahi mui vai. Koi. Hau I wheitu ia ko koe, nau tau tai, tala mai, nau whe mau ke utai, nau tau tai. Hau ngahi wheitu koe, o tau la ngā, whe mau ke langa, nau whare la ngā. Hau, au, sai. Koe, kau ngō wei uta. So koe palopare mare wani, hiki le whamama whanofo iai. Koe palopare mani solo ka hanga, whenke ke whamatala ie. Koi. Sai. Koe ui kai ke tau tokanga ke matawai mo sistemi. Tau nofo tokanga, he mea koe whe mau. Tau pe, uta ngoe kakai. Tau mai kakai o uta ka tau tai tokanga sistemi. Pea ke hao koe o ke maheni koe mo pure ngā oe. Koi. Koi. Pea sātia kire vai tūte ia. Pea koe whi ia. O maulalo mo maheni. Pea hao e tama koe kai ke na maheni. Pea sāsi le vai au maulunga. Koi. Aia koe puhinga I whatala noa. Ke tauhanga whakawhetau laki. Ai mahu inga. Ai whakaluku fua. Versus. Mahu inga ngai whakaluku fua. Versus e whakawahenga. So ka whakawahenga enu. Ai koko nau mai pina tole tala noa. Koe mau whihala koe ku lahi potolu whe mau ke tani. Koe mau whe mau ke ai whare la ranga. Whe mau ke utai mau ngoe. Whe mau ke koe mo kohu no. Kakapau te tau tai tokanga ke foi sistemi. Ke sio ke prevail injustice mo corruption. He taimi koe o koe kai ke in place ai. Sai. Nau tāno whoka ni nai ke taha o 7 sins ko he lau ai mea koe politics without principle. Koe pureanga koe ni, ai paka. Na nau, ai ni koe whalere koe ni he mea. O koe kai ke iai ha te sto I tuia, pe ko ha visone, ke ne tataki aki, e nau ngau wha politiki. Neongo koe ai tōnou no solo, tōnou no pehe siasi, tōnou no he mea. Neongo wai pe mo tōnou no he patoa. But at least o koe ai e te sto I tui, o koe ai visone, ke ne mea fua, ke ngau aki he kakai, ke ne fua aki. He taimu kou na waa ego whiri, pe
o ku nau fai ke mea ko ia, pe wai ke nau fai mea ko ia. Sai. O ke ilo ka pau koe whiri, koe whakaluku fuane kai ke mahu inga ia. Koe ka mahu inga e patoa. O ku mahu inga e patoa, koe uhi, koe whakakaukau whakaluku fua. Ke iai ha testo i tui, pe koe testo toka te rine, ke ne hanga puke mai e kau whafofonga. Pena o moia ke kakai. Koe whaunga e, koe tono no ha whai whekau i hasiasi. Wai ke hui ngai ku kovi siasi, kovi e whai whekau. Pea koe nau e te tau whe ao pe tau tonu. But at least o kui ai, ha whahinga toka te rine po ka testo i tui ke ne paini. Foi social contract ki koe pea moe kakai e taimu tau oa i koe ke whiri whare area. Sai koe tuuni koe ai koe whakaukau pe koe tikrea koe e tonga tapu uluaki. O ku mawahe me koa timi. O whoki mai peia ki he patoa. Ai koe whai. O kou tui tene toki hanga o mai e ngahi makatu unga. Ka koe taha penia mea na hanga e au. O whakatoa ngai o ku he ai koa timi. Me he tefto i tui na e uhinga ai eksisa patoa. Soka oi pia whaka. Mea koe ni te whamoni pe gai solo. I he takai koe e patoa. I he ngai wahe ngahe nau ahi koe ni. I ka matanga tau ni. Tahane mea nau pehe. O ku nau he ai me he mape. Me he tefto i tui. Mo ta taha whoki pe o rea hono wahenga. Koe taimi o privei rei ai individual. Sio ki tahe sio e solo. O privei leva. Ka pau pe ongo e pe koe ke comfortable ho wahenga. Koe te tokanga koe ki he whakaluku fua. Pau de o mai re vai false balance ki he kakai. Ma tu koe kau mui koe kau mui pe koe kau mateaki i he patoa o koe sino e tangata. Koe nau mateaki na te testo i tui. Koe nau tui ke whakatemo tui ke pureanga i taliui, tui ke pureanga koe tui ke apply lao ke tako toa. Koe mea ia o kune troa ai manako mai, ai kakai. He koe mea koe ni e solo koe no mahu inga e tautala noa i. He nai whaarea ki pea kirisi, o te mou o hofi au he koe fu ata pe au. Koe whakarea mo ni he koe ngā. O ko mo ui he aho ka te umate a pungpong. Ka koe tefto i tui o mo ui o tolonga mo tupu a. Ka pau o mo whihi a tefto i tui. Koe whi tui au whai aho mo whiri. Koe ko whihi a hoksi no. Pesa ia hoksi no. Aia koe ne uhi ngā ke whoke kakai. Koe mea koe na wongo i au pito he kamata ke mamao e koa timi me he ngahi testo i tui. Kai te ataki tua mai e nau. He kuhange koe whametala koe a tonga tapula aki. Koe pure anga u tau kumia. Koe pure anga ke toi whakate moka alati ang hono whakalere. Ka koe whaunga ke tau whaia hono kumia. O mahu inga moia ke toi whakate moka alati pe moe. Kaike, koe sio koe ki he rieki ai kakai he umea koe ni. O nau whakafofo. Ki whai tutoni ai tonga tapula aki. Ka nau whanau he ne popo aki. Koe lawa ne tau e taha mahina e ono. E ne tuange taimi. Pane oange taimi lahi taha ke nau lawa.
solo vai palparema. Kau kai ke lava ka hune ongo i futa makia whakataha ia mai kakai i loto i he koatimi. Koi. Aia kia au le vai a. Koe whehu i koe pe oku tonu, pe oku hala. Pe oku taimi tonu, pe oku taimi hala. Koi. Koe whehu ia koe aku pe au ia solo. Tau tukuanga e tau tolu ia ki he ve te ka taimi ke ne tok talamai. Ngai talamai. Ka koe whehu i te o atu. Consider the opposite. Do nothing. Koi. Koe nau whakawhonu a loto ai pe o hange nau aski tu au nau oku nau wāre rei. Kau kai ke pehe. Kau kai ke pehe. Ai ko sio akia o mahino pe he anga sio ko ke hono interview mai o siasi. O honest pe ni whakaukawa nei to kai ke tokanga pe kuaha mea e COVID ki ai. Ka koe mea peu ne whakaukau, koe mea iau tonu koe ke hiene whakaukau. Koi. Koi. Ai au toko lahi whake whahinga ai au calculate nao mou, koe ngā koe nao interest he outcome. Koi. Pehene rewa o calculate. Wai whahinga ai koe ke nao tokanga na toke outcome. Tokanga pina toke for processi. If they think that this is the right thing to do, whai pe mea tonu. He tok hen tolo pehe foi processi ia outcome. Taka hao e outcome, koe hae ola outcome. O kune tari e ia he ukai iaha ne conflict ana ia. Ai o taha e mea na e lawe ki ai. Koe ne ongoi o futa makia i hono whakarere ko koe mea. Pane whakatala noa. Koe lahi, koe patseti lahi tahain, koe tuhau lahi tahain, ka koe ke scrutinize lelei. E he patoa. Ope he ke opposition ni. He koe mahu inga ia o hapure anga. Ke lava muia. Ke mau e kakai. Ka mo tariui ke kakai. Ke malohia e opposition. Aia koe whakakaukau koe ke au ke whakaukau. Kai o kai tau katope. Koe tau lau tau sio ki a pongpong. Tau whaka ampe. Ka ki au. It's about doing something. Doing something. He koe lau koe dea ka pau. Koe whakakaukau koe. He mindset koe koa timi. Ai koe na hui ngai ai nau rak movete. Rak movete pe koe mea. He rak feel pare mi he o se malolo. Te a mai koe nau tō no he vote of no confidence. O wai rewa foi pe tene o mai. O wai mea o kune hanga loka nau tolu. Tala foki he koa tim koe nau. Saipe more pureanga ka nau pipik ke visone. Koe visone foki ke ongo. Ke koe visone foki ke kau e kakai. Mai leo kakai hono tā noai. Kono whakamore ke nau patseti. E nau tuhau. Ke tariui. O se foki piveni ke ngai kolopu koe ni o kunau. O kumatunga foki e te tala noa whehu i atu i he tawha akona si au si. Ko mahi no i a pito pe ai tuunga koni whamatala si au si. Ko tui ka ose whakataha si au si apo e te mahino le rei ki kakai. Tatau te whito ke kau mui e patoa ai mea ko koko ku tala noa ki ai a si au si. Ko wakai hifo ki he tokolahi. O nei ai tohi a mele manaki na ne hanga o whinga ke ne point out o kai ko hapalo pare mai nia a si aosi pe mono brother in law mono mo mateni ko palo pare ma whakaloku fua e nia he ne si ana ki ai ko soifo ki he live ai kulupu patoa i Nusilani na nau po au pito ke koa team ka ko hinga he ko ne mawahe ko ne a si aosi hangerewa ku confuse ai kau po koe ke ilo e nau tolu e tai nimpe ko whee mea te nau tu uki ai he taimi ku mawai uai koe ni.
Pea ko hanga ko na ki tala noa ki ai. Na ai whakaeke loea ko me Amerika I he patoa ko loea whiri ai, po whiria. Na whakaeke ta mana ne mana maria ne whamatala whi poi ne uana ne hanga point out mai ne hentala noa. Oku totonu ke oua e tukuange pe ke whiri pe ki toko whiha koe ngahi wahenga kutoenga. O to tonu ke whakaata ke whiri kotoa pe e kau kantitei te tahawhitu. Hanko tu whukalo tonga ni ia o ko ni iko ko sma ho nau sea pe aku tutu ni lewa me ko team ke tuku nau tolu ka whakakato peto e ngā. Kana e pehe he loia ko ni mi Amerika. Tuku ange katoa e tahawhitu he ko whonga whakate mo ka alati ia. Nau kau ai pe kau ni iko ni whare area ke te wakai he kakai e nau ngā ue pakapau kunau o kunau fia maria ki ai pana o te whiri peke hoko atu. Pea koe poine dewa noa une tala mai, o ku ikai to tonu ke pure I he kau whafonga whare area ia ai mea koe koa timi, peke poa te pure, to tonu ke pure ia he kakai, ka na ua pina to tawhataha ki he ngau e whakawhare area. Koe haha o wakai ki ai ki he tuunga ko ia, ai paloparema koe ni hoko ki he poa te, ke koa timi. Koe. O mone a pito whatano e koe nau te whai pe hange koe viu koe na me loia koe na me Amerika. O ku furi a kuri a pito ki ai. Ka koe uhinga, koe tahafuke ngahi uhinga, koe o tau kumia hapure anga o whakate mukalati anga. Ka kapa te e koe uhinga e koe usio koe ke whamatala e toa tapuraki. Ka koe whaunga nau whakahoko. Koe. Ke whai aki hono kumia e pure anga koe ia. O nau he nau tolu mi ngai toka teri mukalati. Koe. Ai koe kai ke koe uhinga whoke whatano au ke ne whilawe I mo sistemi e solo. Koe. He koe nau e o hanga he sistemi o kurieti. Koe. Koe uhi, koe o mo vete. Koe uhi koe whakatau hosi. Koe. Koe uhi ngai o kulokoloka pehe ai koa timi. Koe. Aia, ka pui kai koe hange koe kulau o kou tukaki I mau pe foi sistemi. He ka pau tau pehe e solo. Koe. Pau te tau remove ai vote a kau no pere. Tau pehe nau tangu, o ange peho nau sea ke nau tangu tuai. O tai mo nau whai ai vote ki he pare mia. O kui kai ke nau toi kau ai. Koe. Kai koe Philip. Man tui koe tau whenga whukene tau tā noa ha whainga mea. Tene remove e whakatau hosi mo whainga mea goni. Ka tango tau pepe tau tango te kau no pere. E sa parents ki whare area te nauhanga o mai ki he kakai ai whakaukau e pure lerei. Koe. Ke whiunga moho nau whatongia tau I whanua. He koe pure lerei tene o mai merino. Koe. Sai. Ka pau na e pehe. Koe parparema koe mta whetau lau kai koa timi kai hoko ia. Koe. E tau atahai na rewa ngahi. E ngahi kau kanti te dike nau whoki ko nau ngahi wahenga. Koe. Sai. Koe whakaukau koe aku. Kai te koe hinga whoki tala noa ke sistemi e solo. Koe. O koha whoki kakai ngahi koe mea goni hoko e taimini. Kako toka ngau. Koe sistemi ke oa hoko mea peheni. Koe. He koe ne hoko na koe ni, koe umea koe nu hoko, ki au ia koe un process whakanatula pia. Tau koe ke mamao e nia me ngai whotu pia o natula. Koe. Sai. Nā kulame he ta whaprograma me ki mua, ai maho inga koe ke ta hanga whatonga. Ai kehe function mo whatongia tangata wharearea. Mo function mo whatongia tangata I he kabineti.
kau minista. Koi. Ngai isi ua fe mau ke tau tala noa e tau mix up e tau whiri mai nau tauria ai tau whakafufonga whare area. Ihe ulunganga he tau e te au ko hiri na tau whiri mai pe tau e tama peko alu whaikawa lahi taha peko koe hono ki kolo o ia yok whiri mai. Koi. Te gai ke tau hanga e tau tauria whakamāwai wahei ko e tau whiri mai tau whakafufonga whare area. Ke toki whiri mea e pare mia, ke toki whiri mea e kau minista. Ongo fo I foundation ke he. Koi. Kakapau te ke matu o tua fe unga kakai, mohono ako I kakai, mono whamama kakai ke naulawa siwa. Te tau ke whiri mai pe tau tauria. Kai ka aku. Ko poin ko hiki ai, o kui ai, o fe unga, o wife ai kau whawhong whare area. Nau mao e nau tole nau ki whare area. Koi. Kau wai ke nau mao e nau ki he ki ona wharere I he kabineti. Ai koe ngahi me e ton ke tau tala noa tau tolu ia ai. Ai tau pe, ka pabea te tau whire ka whawhong whare area. Koi. Ke kiria pe koe whire ka whawhong whare area. The process ke he whiri me iai hapare mia. Kene toki whiri haane kabineti. Tene lava o tiriva ai visone. Mo se mau I vire kakai. Whainga mea pe, ka au ai ene te whamatu koe, ki mua ke hoko ko hapare mia, te ki hau moho visone. Where there is no visions, people are perish. Ai a koe kuhinga, ke tausio ke sequential flow structure, ka whainga whokutu tuu, tene lava eliminate, unnecessary energy, he tau whenga pe ke tante e afi ko tau tolpena tau tupu. O toki uhinga lelei ka pau koe afi ka hau mi tua. Ka pau ko whainga taia ko ni o whanau I pe me sistema o tau whotu. O koe ke uhinga lelei le vai ke tau mui ake atamai lelei he mea koea. Koe pibeni koe na e hanga koe na ke o hake he ta whatala noa na wha tu o lahi a pita wha me ake e akrispo hiva pare mia malolo ai whuirea koe ia fie mau ke fufulu e matawai ke maa koe ngaga tawinu Hawaii o kumerie. Koe tu koe ahoni he wakai e toko lahi me wha politikare koe kamatai ni honohanga e he whafonga tonga tapula ki o fufulu ai matawai koe koa tim ke maa koe ngā kalawa ke aiha amanaki le rei atu ki he whiri I Novema. Koe na e hui ki ai e se tita he nai whaka eke ka pau e whai ho whakataha I he pōni pia tutu une kakai ke te whoki ki he koa tim. Te ke whoki, pita mai se aus I kai. He kai ki te alawa I a whoki. O koe tutu ni loto lahi kune whai, koe ngā koe whiri ku whai I Novemba. Ka kau ku whihu I a kuia, ka ilo ange ku tutu uni ka kai ia, ke o ange hane timi ana ia ke nau ngā ue nau tolu ke whakalere ene campaigni ki Novemba. Pea no whamao pe kau tamai a koe I he koa timi. Ai a koe tu urewa e lere ua, koe haho wakai ki ai, e lere ua rewa ngofo I timi ki he patoa I Novemba, ko hanga ho wakai ki tu uko ia. O tau tanofu da torea ki West Scenario. Koia. Tau step ahead da toki West Scenario. Koia. Kau kuo tui au e solo. Koia. I tunga mama gai kakai. Koia. E lava. E kakai a tutunere. Iyo. Heko uhiga fuka akuia e solo. Consider the opposite is doing nothing. Kau tarate mea koni if siaosi peko whafonga toa tapula ki didn't do anything. Koia. Koe na taha he mea na whanonga hake he ne whamatala. E ne hohaa ki he whalala a manaki a kakai. Mo e ne tō noa e nau whalala. He koutui e solo
konga ko ni vote of no confidence. Ko foi scenario ya ki ta wa ko loloto ai. Ai mena ko. Tai nei more puanga na tu ki ke ka tama ko na heke. Na inga hiveria polo ne ke tau ilo. Koi. Ko tai ni ko na fire vote of no confidence. Na ia me ena tau awe ki ai. Koi. Pe ko se hu ko pe ko foi pe teni ko ya. Foi pe ten ko ya. Ko tu ko me ena fire ho ha to ta pu aki. Ene na asiva amanaki. He ko sio ko kataki fa lolo to ange he foi vote of no confidence. E ko hange ka tau ko kau mo he tui ke foi na ia ye ko foi poini na ni hanga o to whakaloto lahi ai tonta pula ki to do something about this. Koi. Sai. Ka tupe kau ki tala noa mahino pe foi insiu ko ni he koe na ia amanaki. Koi. A toko lahi. Ko isiu foki na whakapatonu ho toko wa kon ko lavo e. Koi. Koi. Na taha tai fie maari e lahi. O kunau tai falala ki e whakalele pureanga. Koi. Ko mahino kia ki nau tolu. Ko closely involved ala la paremia. Ko tui ko tuku kehe hange u mea kehe ka koe eritoia hange ka te au koe whakaukau ia. Pena e whairewa ai amanaki ai kakai te nau furi he pureanga. Koi. Na e pe moe amanaki ke hou eiki, ka tuange pe hou eiki ke tawhaki. He koe whi isiu moi e ka. Ka tuke tau tānoa mahino pe tā tānoa. Na e whoki mai whakafunga tō ta whitu. O nau tō hongo fulu rewa. Koi. Sai. Koe whoi whie mau. Hange koe lawe nei, lawe aki he tōng tapua ki. Ka pau nei maulunga interest ai kakai. Koe interest ai kakai. Ke tuku lavu pa moi pare mia ki tua. Ke to'o naua me nau panga tuku hau. Koe interest ai kakai. Kai ke interest ai kakai a pe ko hai o pare mia hoko. Kai ke interest ai kakai a pe ko hai o pare mia hoko. Pe pare mia hoko. Koe pare ma koe nai asi mai. Nei kai ke successful e foi mea koia. He koe foi statement koe na tau whanongo koe he more pureanga. Saipe ke more pureanga. Tau tu maupe. Tau tu maupe tau visone. Toi asi pe foi statement a tau. I he vote of no confidence. Saipe ka paupe te tau foi. Ka tau tu maupe. Koe foi statement ta tau pe e toi asi e ose whire wanoa wata. Koe poini o kou tānoa ki ai. Koe hua koe nunu aen o e system pe e hoko rewa mea e koe ni. O rewa koe ai haloto i whi lau lau. Hataha koe whi lau lau. Ke oue e mahu inga e mawhai ai. Kai mahu inga ai interest ai kakai. Pe awe nau e o ke nau kau huna tala noa. Pe mo ngahi teftoi. Ka kusio koe koe men koe hei kai lava ia. Ka pau koe whonga whakaukau e ni kua timi. Sayang ke more ka pau kai ko au pare mia. Ka pahi kai ke nau lava whi lau lau i whi whatongia koea. Ke kehe pe hataha pe kau whawhonga kakai.
Kana o ato pou mo te fito I tui. Kene kait. Politics without principle. Kai. E have kakai. Ai ni go taulava si o gai. Koe piveni koe lo pea ku ose ta taimi ka koe pea ki ke kainga koe ku o ku whanongo he polokalama I he ta polokalama una mui mai koe ke konga ulaki foke polokalama ahoni na ta whahau ko na ta talanoa foki ki he konga koe ngā ue e pureanga pea moe lao koe ni ke mea lere ai a koe na ta talanoa ki he ta whaaki koe ia koe konga koe ni hono ua e ta polokalama o mai ki he houani ki mua ke ta tuku na ta kuta talanoa ai ki tuunga koni ku ia I whakawhisi a sa spohiwa pe ko konga ia ki ta whaake ai patoa ko ngā guai ni ihu kuna uwhehu ia ai polokalama ko ngā kuna upehe koe ke patoa ko toa tonga pe koe ke paka ko toa tonga ka koe natula pe ia o talanoa whenga ki whai whakamahama o ku talanoa whakaluku fua pe o ta tau pe ke ngau e pureanga pe moe ngau e koni ai patoa. Piveni na ku hoha au pito he te taimi koe na ui ai a se aosi ki mua ni he hoko I mawahe koe ni o koe ke te whalala ki he taki koe ko ati. Na ku wakai ki he tari koe ai taki, ai sea ko ati, a misika. Taimi koe na ne hangai o mention ai uhinga pene tuhu hanga tonu ke akilisi na more pure anga he hahana tonu ke whakawhisi na more pure anga he whiriwhe na ai vote of no confidence ko na ton ke whakawhisi ai tangata ai ki pare mia malolo na si time lewa ko ongo lewa he time ko ia o ku alu ke te loloto ai palo parema pe ko togia o mai goini ki ahoni ku mawahe lewa whakafofonga ko tonga tapulu aki pe ko hange ko talanoa he kai ke tafu talanoa tau ke unga ke pehe ko me ai e hoko mo me ave ko nga ke hoko at the process e tok fai whakataha apo ka koe ngā ki mua ke ta mātuku koe ta polokalama he ahoni. O ku ke kau mui ko toa pe patoa, unau whanongo ke polokalama. A ki nau tolu koe ke fu mahino ka nau tolu mea koko, o ku nau puputu ko hae mea hoko he teu whiri koe November. Ko whaam ke maiha o wakai whaka osi ki ai, ke asua nau tolu, o ku ke tui, koe tuunga koe ni e lava e he, ko ha tu ke he whiri November o ke to e lahi pe o ke whainga maari to e mahina mahale nima pe fiha o ke tu pe ke lelei pe anga e lere ki November pe ku ai ha whainga uhinga ki kakai he tai nimi ke nau hoha ke he tu ko ni a te whiri ke kau po ko e patoa O ku o ke tui tai toi vei ua pe koe ki he whiri November e whainga maari e pe patoa. Ka koe ni solo Kau hanga o ki I whinga nge pe te ulawa whawhetau laki. O ke ilo e kakai ko e nau tui o I he te whito I kaweinga e patoa. Ko e mahu inga ia koe fo I mou koe ni ke whakatonu ai mea koe nei ui koe koa timi. Sai, kau ki whakafoki si ipe. Koe koa timi a koe koa akirisi pe. Toko tahape. Pea na I unga pe ia I he taimo akirisi, hena I kai ke ave noa he kakai e nau whakapapake. Kana nau si o mata I he whei laulau. Whei laulau ta e unconditional. Koe uhi koe lelei e kakai. Whakalupufua. Nei kai ke whei laulau ia koe ngā ko ane lelei whakafui tui. Peke pehe ke aspire akirisi. Ke hoko ka hataki, pe hoko ka. Nā ne ngā ua I pe e ia a ene kawe inga. Nai nofo. Toke papau na whanongo pe koe he ngai interview wha mui me whaiki. Nai nofo pe hono mafu he kakai. Koe whihu I koe ke tau whai. Ha uinga nai ofa pe he kakai. Ofa pe he tōlahi kakai a krisi. He na nau ongo ia I ho nau loto. Pea mama kia nau atamai. Koe ngau ai se vaniti koe ni.
na ngā we ai le rei kakai. Koi. Sai. Kai mi koe nei malolo ai. Nei create rewa he foi scenario ko ia foi power vacuum. Ke o kakai. Uhinga ia kia tau ai whakau ko koe. Ke nauhanga na iai ai whakataha. Tau toko ua me ngahi wāhenga. Ke nau form hakoa team. Ke nauhanga whakamā opo. Ai alu ai mō meni. Mo ave whalala kakai ke foi timi. Koi. Koe foi palpare mo kai ai koe ne tau os kama cross pe ai. Ne kai ke hanga hei koa timi o exercise. Ai foi endorsement ai whatahanga ko ia. Ke taka o mai he ngahi i wahenga e tau toko ua. Koi. Pe hoko ai pe koe nau mea ngā ua pa nau fotu tu ai. Ka nau hanga na tolu o whakangata. Pe nau hanga e nau tolu ia. O tala mai o malolo pe akirisi ia. Ka koe te whemau ke te whahalaka e. Koe te whemau ke whahatoitangia. Lolo tonga ko ia e solo. Ko nau tolu e oppositioni. Koi. Koe whamsine oppositioni. Ko hono whakawhepaki i lahi pureanga. Ka pau o nau sio waha mea o ku hala e kau i he kakai. Ka ke whanongo mai he mea koe ni ka hanga o ate e whakau me he. Lere mai a whare rea tau gosi. Initiate emergency. Koi. Ki crea mai ai panate miki. Koi. Pe tau whanongo whakaawa ngai whare area ngai whunua te mukalati. Ke tala noai. Ai nau mitigation plan. Koi. Ko tonga pe tahana announce mai a tabune tau whare area. Koi. Koi. Ai ko kuhinga ko ni pa ko time bone pa ko rakto ke pe ai whakafonga tonga tapulaki. Moi ko atimi. Ko team. Whenga te tonga tapulaki ke nau object. Ko uhi ko interest e kakai. O whemau ke tāno i me whare area. Ko hae mea pureanga e whai. Ko no mitigate. Pe waha whainga stimulus package how ke oange whainga assurance ka kakai. Oa te mou stress mo pupu tuu. Pe hae mea hoko business ko hae mea. Nau whanongo mai o e stress he pureanga. Ka hae mea nai hoko ke tau whare area. Tā pun tau tonga. Koi. Sai. Ko oina kai loto ko atimia. Ko uhinga pena kai ke nau loto ai. Ko e whakotua te tonga tapulaki. Ke nau object. Ko ngā ke mahino ke kakai. Ko e nau whatongia e whare area. Ke nau fuhu me interest a kakai. Tala mai rewa he ko atimia. Ko smalolo a kirisia. Mo e whaunga ko ia. O ke rewa si. Kai ke. Tau ngari whakata mai ki tau alu ko ia ka ku lahi e mea ia he ilo. Kai ke o lahi pe soke taimboene ai patseti. Tonga tapulak pe ta na ane tui o whakaware patset tanhala. Koi. Koi. Kai ke tui pe he ko atimia. Au ke whili koe ke toi whakafoki a CEO a Foreign Affairs. Koi. O ave ke tui lotong ko ia wai la e ono. Ke to o mai ngahi mawhai executive hange koe attention yare hange koe police commissioner. Ke whafoki mai ke executive. Unau hikinima. Hikinima na to ke whafoki. Ai koe ke ukaireo ke uhinga lelei. Kai ke solo a koe mantui koe whai taimi koe ni. Mahana e kei hangover e kau. Ai kau atimi he whai more hanga. O confuse e whai tutuni o nau mawahe me ngai te stoi tui, ma te stoi moni. Ka alua te peia o kai rewa ke toi, kai ke au e solo ko whakakau ka aku. O toi mamani e tau whanonga ki he whiri novema. He ahoni whakahoa ki ane asi. E te ke whai. Toi mama. He koe o amanaki au,
o whakaukau e kua timi, te nau alu e whainga mo vete tala, ta tau pe o rea no wahenga. Solo, koe hala koe whai tutun me whare area. O kai ke hala pe, o lavea pe whakafufonga, ai wahenga whakafufonga ne, kai ke loto, tai loto. Sio ke mea koe ni solo. Sio ke mea koe ni ka oat whi whatata, whaus koe ni. Ke hanga he kakaio a wea, ai mahu inga koe ai tuu whataha, mo mō meni o patoa. O kai ke tonu hano wahe e pehe takahao ko no wahe. Sio ke, nai tari patsete tau ko si, ko patsete tanu hala, ke tanu ake hala tongani. Pena pehe e pare mea, kamata me tonga tapunga fulu. I he foi tau e ua ko ni e Oscar toa, ka koe tau e ua ho koko. Solo, ko rak foki mai koe me fisi koe tau ko si o raki alo a ahi, ko raki impression ni benga hong whamda. Ko si o atu pe koe ke whaunga e tanu hala, mo ngahi fu alu he hala vao. Ko whakau reo nai pehen. O saipe ke tufa mua mei he. Saipe. Kai kehe pe tau katoa. Ka pau te hanga whatata. Ko si o atu pe koe mea ko pe. Oi au e. Ospe tau umua tau tolu. I tonga tapu honga. Ai kono moni tai kai katoa. Kai ke te ai hakonga e toi e umu ke vahe mai ki tonga tapu hiva, tonga tapu walu, tonga tapu fit, tonga tapu nima, tonga tapu wha, tonga tapu ua. Kai te kauna tori he kai, ose umu ia he. Ka koe patseti, koe umu nei tari, ke tau kau katoa he kai. Sai, kai ke tau kau he kai. Ka koe ilo e tae mo ua koe ni, koe patseti. Kau katoa, tonga tapu hiva, tonga tapu walu, tonga tapu fit. Koe poiti a koe ke whakakau le lei o whehalake pure anga. Koe kusio koe a ku whehalake mo koe timi. Koe uhinga e koe pehe o ku mamange tau whanonga he wanoa taha. Ke he whiri. He ahoni he bobu koe koe sai. Whahoa ki aniasi. He kono uhinga solo. Solo ko whaose aki. Kono uhinga solo. Uhinga ko he tatano he sistemi. Au tau vi ita reiti. Ke oange maa ke kakai ke nau whaitu tōne aki. Tau tāno e mea to he maa. He kai ke tau lava o amanaki le rei ke whiri no he maa. Kono nono o pei loto he koa timi e nau whakau tae o mai ke kakai. Pe nau whenga me aki. Ko iwi ngā au e malohita o akirisi. Nei kai ki hono kau ngā whafofonga ona. Ko iwi malohita. Iwi ngā au e akirisi. Nei nofo ia he kakai. He koe ne ongoi pe akirisi au waha foi. Ha foi lao pe ha foi. Injustice o whahu mai wharearea. Hato nea mwene tohi raka. Mwene petition mwene. Nei kai ke taria ke nau toki. Ke toki kau. Nei kai ko no iwi ona. Ai kau ngā whafofonga. Koe matai whika pe nau tolu ia. Ko no iwi ona. Ai re oi kakai. Taha foke ngai te stoi mooni e solo ke hanga pe o highlight atu ai mahu inga koni ai kakai. Kono whakahuka koe oi pure whakonistu tone whate mukalati. Nai vahe mawhai separation of power ke ngai sino la lahi tolu. O tatau ai a me mamani katoa. Ko executive ko wharearea ko whamauanga. Ko ngai sino koe ke nau whetari ui aki ke lava, ke oua, e toi hoko, ha pure whakao au, koe uhi koe le rei whalu fua kakai. Pea oua te maalunga taha, i he lao. Toki tānaki mai ki mui fo i sino fo oue fo i he. I whakau ka whila fo i tolu koe. Pea wai mele rewa koe court of public opinion. Ai kou preia e miti a. Pea tuku ke he kakai, ke nau whamau i. Ai ko kuhinga, court of public opinion ka pai ke tau whamama ka kai ki nau whaituni. Ai ngahi mea koe,
na mau troa iwi me ai a kiris me ke no teke o te sto itui ke whakate mo kālaki ange ka ke ataki tua ka taliui ai ko poini ko o toton ke fia patoa kotoa pe fia mo tai patoa ke o mamangi he ahoni ai tau whanonga me heni ki November. O te moha mo tolu ki he whiri. So ka isi wani o ko whanonga o ko hake. Mea haka pau e whiri toko ua e ha. Ko ngahi West e nauri o ia me ha uneducated society. Ia o mama e kakai hala whanonga ko e ni pe tala noai. Ai whai tūtoni o whakapatonu ke he nau kahau. O tala noa he mama. Pa te tau amanaki rewa. Ki haola o whawhiwhia. He uhange pe ngai isiwe koe ni koe no whawhainu o vaipala tau tolu koe kei kona hono raki ino. Ka ku iku merie hono nau. Mahala viveni koe koutou totonu ke ngatai e ta talanoa koe ni ke he isu koe he ngahe te tate hoko atu peka o rewa ke tau wakai peke anga tau whanonga e toki whaipeha atu heti atu hanga he polokalama amu iange mo whamama ke kakai kai o mai beha o whamama popo whaosi ke hamea ke te fie talanoa whaosi ki ai pia ki mua ke tamawa e polokalama e ahoni. Sai pe sol koutou ko hange po lau o whiunga ini ke ahoni. He te taho ko hoko atu pe tau tā noa ke ngahi isiu mo te whilawe ke tau sistemi mo tau tā noa i pe he te tau lawa po ilo ai whalereu to ton ke whai e ngahi ola mo fua o sistemi olo tonga tau whanonga i e le pe ko malo sai ngā ue o vat tau ki o tu e to iai penga progress me he whataha bongbongi ka tau sio pe ka hange ke tau sio pe amana klele o te tau lahi urifia na me fo ko Io malo pito e piveni pe malo pito e ke mautaimi ke whahoko ngā ue pe me tongana tau amanaket be ke ngai proklama te tate foki mai pe i he pongpong purerula wi ka hau hoko atu e ta proklama ka e malo pito hoko atu ki he family. Malo pito solo. Ko e ngatai hamo proklama ko i ahoni ai fatu whanua fo ai aku whahoko atu pe mo piveni piukala pe me tonga eiki whatanga pena e ngole rei atu ki a pina e prokalamani pe mo katak whamore kainga ko ilo ko prokalamani e ku lahi au pito ai whihui ka ko uhinga ko e ki taimi ko i aku mau na e whai pe whakaamu ke whai ha talanoa pe mo piveni ke whamala ala ai isiu e ua koni na e whai ke talanoa ai ko konga uloa ki na e talanoa ke isiu koi o ku reisi hake i he ngahi media sociale pe mo kakai ai tau tahanima ngahi mea lere ku mo tu uniko ia pe ko isiu ene hono wana e whaamu ki whai ke talanoa ko e mawahe ko ia a seo si pohiwa pu whafonga tonga tapulu aki pe mi he core team ka kui kai ko e patoa mawahe mea ko e core team pe ke whaiha wakai atu ki ai piveni pe mo proklama ko e ni whatu whanua fo ou ko e ngahi whihui ko toa kumo o mai e toki whahanga au e ki ai ke whahoko ke nā lawa whahana tāri atu i he proklama hoko mai ko whatonga FP toko lahi tiki mo tolu ma mo fo ou ke proklama mo hu mai mo ngau eke ngahi rea o ku ikai ke whakamata pure ko e mea pe taha o ku tapui i he proklama ko e ni hakakai o ku ngau eke tala noa i ha whaunga i he ngahi rea ku kovi ko ngā ko pau ke ploka ko e me PSI pia tuku ko ki tua kai tukuange pe whainga maria ke whanongo ai kakai o nau talanoa lerei. Mantu iangi o ku kau taha ngongoni ku atu pe ai talanoa ia moha whahinga taha pe. Me he patoa pe koe paka pe koe hape mea ku ke kau ki ai. Ko ai polokalama hene ai i kare wakai, ko ai polokalama hene ai
pulu tau sa, ko ngai kakai katoa ko ia, mana ngahi viu, kehe kotoa pe. Ko ai proklama ko atu me university lo au, mangai whakamama. Ko me mau whaamu ke o atu kotoa pe. Ke mo whanongo ki ai. Pe ko pe i kai. Pe ka pau kwa ngai mea au ngai ke tānaki ki ho o a pe mo ilo. Pe ko tau mua i e proklama ke tau wahe le rei ka ko kore atu ka e kainga. Whamre more. Tau wahe pe ngai rea le rei. Ko ngā ke sisio atu ko tau whanto whawhine pe mo ka inga. O tau kau whataha i he ngai proklama ko ku atu. Ka neongo ia, ko whamalo ia whoki e ngai kautaha. O kuna o kei toko ni mai ki hono sponsor e tau proklama. Hange ko e kautaha ko ia Starek Tupo pe mo South Pacific Loans. Ko e finance eni o ku nau toko ni maupe ki hono o atu ko ia e tau proklama. Hange ka ngai proklama ko ni o atu pe miheni. Ko e noa walungeau, walu, hiva walu. Ko e whika telefonia te ke lava whetu utaki ai kiha o whainga whema o nope. I Nuusilani, ai ako o ko nau waa ene o kutu i manu Wellington. Pe ko nau waa e taha o kutu ia i he Cavendish Drive i Manukau. Ko e finance ko ni ako o si tau lahi au pito. Ilo peho tau kainga Pasifiki, kainga tonga i Nuusilani. Ai finance ko ni o ku tau lahi nau ngau e koe ke community. Pia mo kakai ko na o ate no. Fia mao paanga, whawawe, fia mao hao whatau hao mealere, whatau api. Fia mao ke taha o paanga ki tonga. O nai whakalaka pia me South Pacific Loans e lava ke nau toko netu ke te koe. Iha fia mao no. Noa walungeau, walu, hiva walu. Whamalo foki ki he Kautahalanga, Faustina Construction, ki Amerika, ki Utah, Salt Lake City. E whaatokoni ko tau pēk whai, ki e whakahoko atu a ngai proklama, pai mi he Vipon Media. Ko e whika telefoni te ke lawa whita utaki a whainga ngau e langa pe, Laisima, langa whare, landscape, langa haoteki. Te ko haa pēha whainga ngau e te ke whia mao. Ko laka he tau e wanoa, ai whai whatongia e kautaha Faustina Construction. Te ke lawa whitu utake te ngā tolo. Walu noa taha, whaua nima, ni mao no noa, ke rea ki a Sione Aholokatonga, ki he Faustina Construction. Ko e kautaha kawa ko ia ko e none kiti cover trading. Ko e kona, pia mo e maa atu. Telefoni ki he noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha ono walu. Noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha ono walu. Te ke lava o telefoni ki ai, i ha whainga fia mau kawa pe i Nuusilani. Kawa tonga eni. Te ke lava talanoa ki telefoni ko ni. Noa ua taha, noa ua whawha, hiva taha ono walu. Ko e whakatokanga pe, ko e whamanatu pe. Ngai proklama atu he aho ni, ko e hoko ai ua e taimea Nuusilani. Pe ko e fitu ia i Sacramento. E whakahoko atu he hoko ai ua o e ahoni pe. Ai kuto e pe ha hoa e taha pe ua miheni ki ai. E whakahoko atu ha mo proklama ko ia Pulutousa. Mo whare ice. Proklama Pulutousa, whakahoko atu e hoko ai ua. Taimea Nuusilani. Hoko ai wha ko e proklama ia. Pea mo palofesa ino ke huakau. Aia ko e talanoa ako mo politikare i hoko ai wha. Hoko rewa ai ono, taimi mo ia a Nuusilani. E whakahoko tae mo proklama for community. Pea mo e langa whanua a rei mātua i muri. Ko ngahi toi ngai tau proklama ki ahoni. Ona ke fumamao, ke hoko a te tau ngai proklama i ahoni ki moa. Ke tau malolo ai i toi ngā o e weekend. Whatawange o kulere mea kotoa mea pina. O whalahi atu ka te motolo, kainga. Iha mo ke ia whea, e tau ngai proklama kotoa pena. Kata toki sio i proklama Pulutousa i hoko ai ua. Lata ana o fele uhuni Finepo e atona Peke hapo akela O
Mamata is over. Kamoha